Kebenang ru perlok lamu selapet ani ladum pet klemik sengi mentah step te perlok mentah ngamut ban lek raum syati sebentor ngan ra hang tu ne ngan ra satai ne sampai perlok pinui ya kajakara jungi senemo pet kati kapung perlok pet kini kiri hadam pet lasang long dai kandau no igini kiri hadam perlok hai good morning ifi baro de mata perlok ngampat sakmat ngan le sakmat ngan le raum artat de perlok pet kane kaporti de kane gawe arteli kaporti ngan ra kan lek syati syatem sajaka badon kapentor te perlok kadur sukmeu bhan mar step nemo sa kaweru de la ujak sukmeu te komlele naya keren ya kadur mo tang ba keren pat ya ka jinglong interaktif ya kata ka jinglong aktif mo oke mentah dengan leka no let's go wan put yang amo ngan para langapi ngan pairap langapi mo perlok mentang apoy hang ne haja kabadon kini ki sok sahep hakin sungdungi ngapat sok sahep kini jaj perlok apa i pati pet perlok kum kini hakin sungdungi ngapat sok sahep kum kini jaj don ki ba khot ru da ki sok parang kat kum ki jaj ketin mo ngiteng ya khot na sok sahep kini ki jaj pet se pet kum to perlok pet kum kini mo win pha perlok pece kajing win depi pet mentah perlok karangnya lenti ngapli mo pet sini kadang kepentor pentor kayar apa perlok pet syadu syati sarung oke ngan ya dan tiakat ngan ya keren artat teh perlok waslem ngamju yo penmi vlog syu amar kajing pun kam kajunga ngahap ban fokus ngahap ban penlejing mut haki wegi kam dena kata-kata perlok ngasaslem ban ja na po YouTube kan tang ba anyway mentah ngasih komen nama pengayu ya kan kalat ban le vlog yang kemne oke mentang lah poe surok baik perlok sa di serum kadung saneru dan pentor ya perlok baik oke pun sin yang nyapi wan pau tang marwe ya bi baik ngayai ken mau ngam telak mah bi ya ding ruai tang masih ruai kai mo anyway te perlok mentang layat no hang ne halenti bom pat siang footpath bom pat siang rong mo pet kan ni hang ne don ki singap jung bro pet kato gawe bau tapin akan ni pi kindet mo sampai cai se kajing snack singap ki prasnong jungi sane mo akan ni pi kemne perlo to tang ba imat oh don hi don warlak kimpat bun adu kataru don hi hingap yes pet to ki yarung to kilek wat jingbam sane sarut salet rung hang to kai te ngayu iru ya kita iso so sia deh pet kum kita perlok so sia ngi saja bam dala im ki yong perlok bang bha ki thiang bha ngi sane ya khot ketang lagi so rang khaden
yong kumurnga de tak daw ngi sakot sora kaden namar ya urnga ka tin song jongi ya khodo rang kaden. Oke. Lasdang hi stang katokat ne por la i kini gi so de. Hang tai ru dan singap. Back. Why does the sun is not rising till now? The time is 6:30 o'clock. 6:30 a.m. But the sun is not rising. Kam chem lami. Imat ka muslap ka benang ru. Te mata la poi hang ne ha jan jakaba don kane ka pung tong baik kato kapung tong perlo dengan ni hai pimo kade kapung bompat dap haban sena tang bah ka jing kedu ya haban wantong ka wantong hang ni nomor kami impor ladon la kumba arbnai ba arbnai hi ladon ha arbnai lem mi impor su tak kadau ni haban tong sini da dei baslap ka beneng ni ya tong da ni ya penab da ka slap de perlok kami pi kene ka pung tong ni pe pe se dang don kini giding san kimpat lot te ya kane ru nomor belai ba kimpat pendap ha ya kane ka pung tong ndre ka jing kerdu ni haban tok tang ba ka sepo te ka biang hi ndre ani agak jingnya penom kambon bro pi dan kena lagi di lek madai bah mo tang bah kajing kedum ni haban tong la tong kumbang ngong epim tak ni perlok pentangan sudnyat cua ngan sini omok kawe kalong ba ka long filter kemne te kapap te lada kalantap kene kapat ka tucet kalau filter pe kemar kala pap teh ya kata kal level tak tahu kapat tambat ka tucet coba kalau gumne tak biang ni kalau long filter rai tapi kam long ka ka ba sunganya ngene ka namar ba ki yawan tong kulmar de kena anyway perlu rana kemok di haban tong ini pese perlu kene ke pe tang ba hapo pe kilar thap da ki gitu ki yong kim dei ki mau ru ki don kan gitu tang ba ki la berjabo pi thap da dau phan ne dau ne pe ja clear pi pe nalor ki mau don ru saki ja clear la thap ki kena try jen jar pi parlok nomor badang bun ki rudom da kadau nrai kare ka ka khuj bha parlok ka sngur pe ngan ni pi ya ka ba ngalabu hapo borti pe ka sngur parlok ka te te perlok ngaladep sakmat ngaladep sudniat te selai perlok ya ka kalong kumno hangne hapu pung ken jenjar perlok nomor dang bun kirudum ken ba kade ka public property ken lek kat bamot ndai nga te perlok kan suung phi wat juong kum tamo wat juong ba kade ka public property ngin sulek kat bamot o ya kane ka pung la pensna da ka skim sispak sengi ndai ki pat ki manyokor ka ki kwa ban lek kat bamot pada lek kat bamon mana ba dunong mangi pat bahi kane kalong ka jengentu ka jonga ya baru ki parlok pe kan ka video dai tang ki parasnong jongi hangne ndai ya baru waju ong ba kade jong ka sarkar kade ka public property ngin sulek kat bamon waju ong ta namar ba lada pi penjot lada pi lek jaklie mana ba dunong mangi pat bahi kuta ngi dai ban nyokor mo
te parlok ya kadeka video ngan pengkut not rakade kublai sibun kublai sajarngu ngin saya siam biang hak bebeki video mo. Take care.